seporan tiba de kiai soro medepa kiai lah medepan ka semedepa ni kiai papaan dah kae kongko kula minta tolong ke wali santri liburan pesantren barak sambian anak bila ampun libur kelak kunah reng malam mecompok ni ke liburan malam 11 Ramadan mari wisuda mulai ke compok cepah langsung bermain beri pese 50.000 atau 100.000 dan gula teraki ke guru ngaji nah pas atau raki ke guru ngaji nah gula tak rida mun pas langsung main mun kita ajabis ke guru ngaji ni kan lepas berde WA ke gula lengiritik mak pah ngucak tak rida engki mun mampu mun tak mampu seket teh mayu seket kelurah seket ni kan gula kritik ni kan seket saya ngucak tak mampu duka leh setahun moloten ben bulan pasah seket sing ngojak tak mampu gula ngocak ngak ni kebengalaan apa karena wali santri bi gula letek pamajar itu jompo ngakan lah gratis gula sa biaya kini keseroma keluar seket gula ki komplain nih kan gue lagi buru akemi awudu akemi pas abajang masjid ibur nih pan mau WA nih ke WA nih ke gue lagi si pas ngucak sebenarnya mak pah ngucak tak rida mun tak mampu bahkan tipu nap seket rokok jadi berempat lenik kemangkening wali murid wali santri nih ngak nih kemangken gula tak bentambian abentagan ikan ni ia mun pada sabora naging tepat engki anika jadi kita buang ban gulen aniku tuh pas ada bu tak rida mun tak mampu katipun apa kiai Kak Dinto Kak Rosi makon sampaikan langsung ke ajunan seporana tiba de kiai soro medepa kiai lah medepan ka semedepa ni kiai papaan dah kae kongko